Onthou julle toe televisie net uitgekom het, SABC, dis nou die ouer garde, toe hulle af en toe dan breek die uitsending, nou hou dit op, maar as jy 'n videokamera met skeduiltjies wat so bo op hom inklim, onthou julle daai prentjie? En ek voel omtrent so vandag, dankie Vader, ons breek sommer in hierdie goggas, wat alles vol bederf, dankie dat dit nou werk, amen. Linda. Okay, so this is our Jesus story tonight. So I've shared a few weeks ago when we lost our Rottweiler Zoe, just about the comfort of the Lord even when we lose an animal, that God cares so much and that He just come and comfort us in that midst. And it was such a reality to me. And then we decided that we don't want to get a dog soon again. But we had pets since 1999. We had dogs. And we had them for long. And Zoe was our oldest. When we got her, we decided to name her Zoe because it means life. So every time we speak, say her name, we just proclaim over her life. And she actually, we actually had her for 3 years longer than the normal age of a Rottweiler. Rottweilers can grow up to 10 years of age, and if you're lucky, 11. So God really blessed us having her for 13 years. And then our house was extremely empty. And we then decided we'll get another pet, another puppy, but we don't immediately want to get a Rottweiler because we do want to get two so that they can be friends. And we still want to get a Rottweiler, but Marie grew up with miniature pinchers. So just a fun fact, we always thought they are called miniature Doberman pinchers, but they have nothing to do with a Doberman. They are actually just called miniature pinchers or min pins in short. And we then started to search for miniature pinchers in South Africa. And every time, every search, every AI, every Google search takes us to this breeders near Babsfontein. And we contacted them, and then they told us they just had a litter 2 weeks ago, but already booked, and they said we can put our name on a waiting list. What's this waiting list? And then, but the lady said to me, even with the litter that comes in March, you don't think we'll have one, because there's already too many names on the list than what they'll get in March. And this was last week on the plumb line, and I asked her, please put our name on the waiting list for whenever there is a puppy available then. And Marie came to me on Thursday, and he said to me, they're going to phone us and tell us they have a puppy. And I was like, man, yeah, they're going to phone us on Thursday. And I said, no, man, that lady made it very clear, there's no way we're going to get a puppy soon. That afternoon, Thursday afternoon, she phoned me. She said, they have a little girl that's ready this weekend. Now, like in this weekend, we have now. And because the people who booked her just did not come to light, do we want her? And then someone just came and said, here's the money for your puppy. Yeah, so we just knew God wanted us to have this little one. And yeah, so because we are dog people, we love having a dog. And God cares about that. So I really just want to say to you, whatever is going on in your life and whatever is important to you, that's important to God. Not sin, but normal things, life things about life, like having a puppy. And whatever is your need, God cares about that. So you can make it known to Him, and He makes a way. Yeah, so we are grateful. This is little Grace. Her name is Grace because it's by the grace of God that we have her. And yeah, so we are so thankful. Ons is 'n bietjie oor haar naam verskil. Ek wou haar Killer genoem het, maar dan nou niks geweet het nie.
Thank you for Jabu and Lisibelu for doing the worship tonight. Yeah, no, I'm gonna forget to say. Excuse me? Oh, Jabu, I'm so sorry. I thought you were just sitting in front, not to miss the word or anything. Jabu, please come and share your story. Thank you. So I'll try and be short, but I think as I was sitting here, just God was reminding me a lot of things. But I'm really, truly grateful for my wife. I think there's a scripture that I like that says, "He who finds a wife finds a good thing, and then finds favor from God." So I just want to thank God for my wife particularly because I think since I met her, I've seen that scripture come to life. So recently, I applied. So the current position that I'm occupying at work, it's about to come to an end. So there were some posts that they advertised, but then she's always said, um, "I'm going to be a manager one day," but it didn't make sense to me because I'm like, okay. Um, so I've never seen myself as a manager before, but she's always seen that in me. So whatever she's seen, I don't know. And then recently I applied for a job, and then they called me for an interview. So for me, as I was sitting here, I was just thinking, God is faithful because he's shown her the kind of man that he wants me to be, or the kind of man that I am. Even though when I don't see it, because I had a lot of doubts, and even when they called me for the interview, it didn't make sense to me. Um, if I can tell you, they were asking for a degree, but I don't even have a degree, and that is just God's grace and God's faithfulness. And I truly want to be grateful to God for giving me a wife who is able to see even beyond what I could see. That's my Jesus story. Jabu, while you were talking, there's a song, a very old song about David. And one of the refrains in the song is, "Wherever sees a shepherd boy, the Lord sees a king." And I just want to declare it over you. Maybe you're not the firstborn in the family, maybe you are, I don't know. But many times, wherever sees a shepherd boy, the Lord sees a king. And I'm declaring over your life that God sees a king. He sees somebody who's walking in godly authority, in godly leadership, and godly wisdom. And that's through the Holy Spirit on your inside, and that's God's favor upon your life and upon your family. Let's all just take a moment, quickly stand, please. I just want us to pray a blessing over the family and over this new position, but God's favor and wisdom will be on it. Let's just pray for them for a minute, and I will conclude. Father God, I just want to clear over them, over the family. Father God, let's believe over Jabu. Father, the scripture in my heart is where Jacob goes and works for Laban. And your favor and your prophetic word and your blessings rest upon Jacob. And every time Laban changed something, you changed the herd. You changed the little lambs that was born. And nothing could change your favor upon his life. Doesn't matter how dishonest Laban was. And I want to declare this over this to young people who really loves you, Lord. Doesn't matter what people do. Doesn't matter what what happened in South Africa. Your favor is upon them. And we honor you for that in the name of Jesus. Amen. Amen. You can sit. Thank you. Okay, so I'm just going to do the announcement. So I don't have the slides in front of me. It's there by my computer. That's the only device of mine that wanted to connect with the Apple TV.
but I'll go through this with you. So this coming Tuesday we have healing rooms again. Vat gou die hondjie toe. I apologize for this. So this coming Tuesday, we have healing rooms between 12 and 2. And again, if you know of anyone who's fighting sickness in their body, please tell them about the healing rooms, and we would gladly pray with them and trust the Lord for a miracle in their lives. And then we have started this past Wednesday, we've started to watch the Divine Healing Technician training of Curry Blake. So Curry Blake is the guy whom the Lord raised up to do the John G. Lake Ministries, to take actually over from John G. Lake, and the way that he prayed for the sick. And this is a 19-week course. Actually, it sounded to us that they did it over a course of 3 days, but we are going to do it over 19 weeks. Wednesday mornings between 8 and 9:30. And I want to tell you, this past Wednesday with the first session, we were already stretched and challenged and already encouraged to not stop praying for the sick, because it's God's will to heal the sick. And we really learned a lot already just in the first session. So anyone who wants to join us to watch it is so welcome to come. This is also available on YouTube, and people can watch it there. But the advantage of watching it with us in the group is that in the first place, you make a commitment to go to a place to watch it. Often, if we want to watch something at home, a lot of stuff pop up and we just don't schedule that time. And the second advantage is that we watch that 47-minute teaching or 50-minute teaching, and then we have a group discussion. And then we can share with each other what we heard, what we learned, and through that be strengthened in our faith and in what we learn. So it's open for anyone to come to join us this coming Wednesday again, so you can catch up the first session on YouTube. Just ask me for the link and I'll send it to you, and then join us from this Wednesday for the watching it together in a group, and also the group discussion afterwards. Then this coming Wednesday is our last Wednesday of the month, and from February up to November, every last Wednesday of the month, we have our Bound for Life intercession and silent siege. So Bound for Life is a grassroots prayer movement that started in the United States for the ending of abortion and for revival. And we are really trusting the Lord to end abortion in our nation. And the Lord raised us up to be a voice for the voiceless. And I want to invite you to be brave enough to stand up against this in our nation and to join us, not just for the intercession set, because we have an intercession set from 10 to 12 Wednesday morning, where we pray for the ending of abortion. But then between 3:30 and 4:30, we have what we call a silent siege. Then we go and stand in front of the abortion clinic downtown, and we have live tape with the word life over our mouths, and we stand. We do a silent prayer meeting, praying that women will not come to that clinic or any other clinics in our city for abortion, that God will stop abortion in our nation and change the law. So I really want to encourage you to join us. And why do I say be brave enough? Because often this is a step outside of your comfort zone, to go and stand in front of this abortion clinic and to stand for the ending of abortion, because it's really outside of your comfort zone. But join us for that. Everybody is welcome. We get together here at 3:00, and then we travel together Wednesday at 3, but then 10 to 12 the intercession set. Then this coming Friday, we have a word meditation workshop. Now, I trust that Marie's message tonight is going to be a teaser, getting you to
want to come to join us Friday night for the word meditation workshop, because he's sharing tonight from his word meditation that we did last week. So we do word meditation weekly here in the house, and we can talk for a whole weekend on word meditation. When Kirk Bennett taught it to us, he did it over a course of 3 days. But we just want you to come and join us for this and experience what it is like to do meditation on the word. It's different from Bible reading, it's different from Bible study, and it's a very exciting way where we just meet the man between the lines, to meet Jesus in a very amazing way through word meditation. So it's this coming Friday from 3. We'll be done by 9, unless if the Holy Spirit interrupts, we'll continue after 9. But otherwise, we'll be done by 9 this coming Friday. And then we are starting with a school of prayer on the 3rd of March. And I want to ask you, do you live a daily lifestyle of prayer? Is prayer part of your life journey from when you wake up in the morning until you go to bed at night? Because that's the way God intended for us to live our lives, to live a lifestyle of prayer, where conversation with God is our go-to in life, in our daily living. And if your answer is no, I want to invite you to join us for this school of prayer, because that's what we're going to learn to do together, to live a lifestyle of prayer. There's 6 modules throughout the year. The cost is 150 Rand per module, and you can join any module that you want to join. The first module is about the Lord's Prayer. We start where Jesus started, when his disciples asked him, Lord, teach us how to pray. So that's where we start with this school of prayer, and share it with your friends, share our social media posts with your friends, people here that you might know. If you're watching online, I've already had someone asking me. We are going to record it, and then eventually we will have it available on our website as well. Yes, and that's it for the announcements. Thank you, guys. We're going to do a devotional worship song for the offering. Ek dink elke keer as ek en jy die voorreg het om iets te gee vir God se koninkryk, of dit die 10de is by die plek waar jy kos kry, of dit 'n saaioffer is vir die boemelaar op die straat, 'n stukkie brood vir iemand wat by jou kom klop, dan sê ons vir God dankie. Dankie dat hy vir ons sorg, en omdat ons getrou in sy beginsels, kan ons hom vertrou in die moeilike tye wat voorlê. Voor ons aangaan, ek wil sommer hoor as jy enige iemand is wat weet van 'n baie billike woonstel of 'n kamer wat hier is. Dis net iemand wat ons ken wat verblyf nodig het. 'n Dame, so as jy daar van iemand weet, laat weet ons net asseblief. Ons sal dit baie, baie, baie waardeer. God is goed en hy sorg vir ons. Hy in die droogste tye gee hy 'n oes waar dan die oes is nie, gee hy aardappels waar dan die aardappels is nie. En gewoonlik help dit baie as ons getrou is aan ons finansiële beginsels. Maar God se goedheid is so groot dat hy partykeer ten spyte van ook nog steeds vir ons sorg. Maar ek wil jou uitnooi, as jy deur 'n toetstyd deur jou lewe gaan, maak so seker, gaan doen jou wiskunde, gaan vertrou God, sien jy onsigbare dat God kan beweeg, en wees getrou met die 10de by die plek waar jy geestelike kos kry. Wees getrou om te saai buite jou 10de, om vir mense te gee. You can never outgive God. It's impossible to outgive God. Thank you, guys. We're going to do a song, and we're going to do the offering. Just open your hearts to receive. Invite the Holy Spirit in. Father God, I come against any demonic spirit, Father. Enigiets wat onrustig is, Father. Anything that's stealing our peace in you.
any fear that attacks us, any circumstances that are proclaiming they are greater than God, Lord. We lift your name above it. Your name change, your truth change the facts on the table. And we honor you for that. In the name of Jesus. Thank you, guys. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your fool, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. Jesus, you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Oh, yeah. There's no
There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Steadfast love of the Lord is upon us. His mercies, they never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Yes, Father God, we declare your faithfulness is great and it stands from generation to generation. Before we are going into worship this evening, I almost forget of something. In us, Dad, in us, Pa, is battling with oxygen at this stage. He's using oxygen almost all the time. And we're going to stand and we're going to trust God to touch him and to heal him. Guys, about healing, there's a choice. Each and every one of us have to make some time. And I've made that choice. And I know there will be a lot of people that doesn't agree with me, and praise the Lord, a few 100,000 that does agree with me. I truly believe with my whole heart that healing is always God's will. In the New Testament, in the Old Testament, there are scriptures that leave room for that healing may be a punishment of not of God, but when we move through the cross. And I really believe that healing is always, but always God's will. So many times we think if somebody is in is elder and is late in life, that it's okay if you suffer or if you die of an illness. I truly believe that is not the word of God. I truly believe that God that doesn't want anybody to die of any kind of illness. I know each and every one of us have to die. That's the only way we can get to heaven. But I really believe with my whole heart that the perfect will of God is that we'll go to bed and go to heaven. I really truly believe that illness, it doesn't care how old you are. I really believe that illness is not the purpose, it's not the will of God, and we always have to stand against it and trust God for healing. So let's stand for a moment. We're just going to pray for Mbut. And we're going to trust God, and you have done it before, to touch his lungs, to touch his oxygen levels, and to do something that only God can do. Just take a moment, focus your faith. You see, if we have 2% open that maybe healing is not God's will. If there's 2% in your life that say that, only 2%, it's impossible to ever stand in faith. All the word of God is true or it's not true. There's nothing in between. Let's stand in faith and let's pray for him. All together, I will finish the prayer and we will go keep standing, go into worship.
Father God, we declare in this afternoon, this evening, that we don't have to understand to believe. That faith has nothing to do with logic, Lord. And that your name is above every name. Father, in your word in Matthew 10 verse 1, you said Jesus called his disciples together and he gave them authority over every illness and disease, oor elke siekte en elke kwaal. Father, and your disciples, it was so beautiful in that part. It doesn't say apostles. We don't have to have a title. We don't have to stand in the office, Lord. We're under your offices, but that's not a prerequisite. We just have to believe your name, your word, Lord. Father, we come and we release healing over Umboet. Thank you, Lord, for touching his lungs. Thank you, Lord, for touching his ability, Father, for his oxygen levels, Lord. Doing something, Father, that was declared injured, that was declared dead in his lungs, Father, we declare life over it, Father. We don't come against any facts on the table, Lord. We don't deny the facts on the table. We come against it with your truth, Lord. And your name is above every name. And you are the healer, Lord. Be healed, live. In the name of Jesus. Let's keep standing and let's love God and honor him with our hearts and our words. Mighty one, mighty one, we worship you. Mighty one, mighty one, we worship you. Mighty one, mighty one, mighty one, we worship you. Mighty one, mighty one, we worship you. For I've tasted and seen your goodness, and I stood in the power of your presence. For I felt the depths of your mercy. Oh, how your love, it always surrounds me. For I've tasted and seen your goodness, and I stood in the power of your presence. For I felt the depths of your mercy, and oh, how your love, it always surrounds me. Mighty one, mighty one, we worship you. Oh, mighty one, mighty one, we worship you. Mighty one, mighty one, mighty one, we worship you. Mighty one, mighty one, we worship you. For I've tasted and seen your goodness, and I stood
the power of your presence. For I felt the depths of your mercy. Oh, how your love, it always surrounds me. For I've tasted and seen your goodness, and I stood in the power of your presence. For I felt the depths of your mercy. Oh, how your love, it always surrounds me. For you alone are worthy of the highest praise and all my love. For you alone are worthy of the highest praise and all my love. For you alone are worthy of the highest praise and all my love. For you alone are worthy of the highest praise and all my love. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. One more time. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You alone deserves my worship. You alone deserves my praise. You alone deserves the honor. We lift you high. Yes, you alone deserves my worship. You alone deserves my praise. You alone deserves the honor. We lift you high, Yahweh, Yahweh. We lift you high, Yahweh,
Yes, you alone deserves my worship. You alone deserves my praise. You alone deserves the honor. We'll lift you high. You alone deserves my
Yahweh, 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 Yahweh. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, 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 to break every chain. Oh, sufficient sacrifice, so freely given, such a price, bought our redemption. Heaven's gates swing wide. Oh, sufficient sacrifice, so freely given, such a price, but our redemption. Heaven's gates swing wide. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, 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 break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power
There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain. I hear the chains falling. I hear the chains falling. Yes, I hear the chains falling. Chains of anxiety. I hear the chains falling. Yeah, I hear the chains falling. I hear the chains falling. Yeah, I hear the chains falling. I hear the chains falling off of my mind. I hear the chains. I hear the chains falling. Chains of sickness, yeah. I hear the chains falling. Chains of depression fall. I hear the chains falling. Yeah, I hear the chains falling. 'Cause there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain. Break every chain. Break every chain. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, let's sing that again. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Jesus, Jesus, Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hey, your name is power. Your name is power. Your name is healing.
speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, Jesus, Jesus, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. So shout Jesus from the mount, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. One more time, shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Yes, Jesus, we declare your name, the name above every name. We declare Jesus over our families. We declare Jesus over South Africa. We declare Jesus over every illness, Father, every attack of the enemy. We declare Jesus over the violence in our country. We declare Jesus over the churches in our country. We declare Jesus, your name is above every name. And every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord of all. Jesus, you are worthy, King of kings, Lord of lords. We honor you in this evening. Holy Spirit, you are so welcome in our midst. We surrender to you. Surrender to you, Holy Spirit. Touch our hearts, touch our minds, Father. We take authority over every deaf, dumb spirit. We take authority over every hindrance in the spirit. In the name of Jesus. Thank you for your word. Thank you that you are God. We love you above everything else. Amen. Thank you so much, guys. Ons het laas jaar begin en ons bou hierdie jaar verder met laas jaar se vers wat sê die hoeksteenvorm is Matteus 4 vers 4. Maar 'n antwoord daar staan geskrywe, 'n mens leef nie van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ek wil sommer vir jou 'n vraag vra vanmiddag en ek vra dit in die eerste plek vir myself. As ons die woord van die Here glo wat sê 'n mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, wil ek graag vanaand sommer by jou hoor. Hoe gaan dit met jou geestelike gewig? Hoe gaan dit met jou geestelike mens?
As ek en jy vandag geestelik, as ons geesmens aan die lewe bly, deur die tyd in die woord, waar ons by God se woord kuier, dink jy jou geesmens is in 'n goeie kondisie? Of dink jy jou geesmens is dalk so 'n bietjie onder voet? As die woord van die Here vir ons sê, ons leef van elke woord wat uit sy mond kom, en asseblief moenie in die dop intrek soos 'n skilpad nie. Hier is nie 'n guilt trip nie, hier is nie om jou te laat skuldig voel of onder die mat laat lê vir jouself te sê jy maak dit nie. Hier is 'n uitnodiging. Hier is 'n plek om te sê, Here, maar daar's soveel meer van u woord. Daar is 'n man tussen die letters wat ons hier voorreg het om te ontmoet. Hierdie jare die Here vir ons Johannes 17 vers 24 tot 26 gegee om hierop te bou. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam, klem lê op hierdie vers vanaand, ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Die Engelse vertaling, die New King James en 'n paar Engelse vertalings sê, begin Jesus en hy sê, Father, I desire. En ek wil hê dat jy vanaand sal weet waar jy is, waar jy na kyk, ons ouens het vanaand hier kuier, wil jy weer onthou? Wil dit weer in jou hart kom raak, mag dit nooit 'n gewoonte raak nie. Dat Jesus, dat God jou begeer. Dat daar 'n begeerte in die hart van die almagtige God, skepper van die hemel en die aarde is, om naby aan jou te wees en dat jy naby aan hom sal wees. Jesus sê, Father, I desire. En onthou, God se begeerte is soveel anders as ons sin. Ons begeer soms goed wat ons nooit ons eie kan maak nie, of ons begeer goed wat nie noodwendig goed is vir ons nie. Ons begeerte verander op en af en links en regs, soos ons lewens verander. God sin is altyd dieselfde. Is altyd goed en heilig en regverdig. En raai wat? Hy het onbeperkte vermoë om sy begeerte waar te maak. God het onbeperkte vermoë om jou naby in hom te hou. Hy wag net elke dag vir my en jou ja. Sonder ons ja, staan hy terug, want liefde bestaan nie sonder keuse nie. Hy begeer dat ons naby Here sal wees. Ek wil vanaand met julle gesels en ek dink ons gaan nie noodwendig na mekaar en miskien na mekaar, ek is nog nie seker nie, maar ons gaan 'n hele klomp aande gesels oor die name van God. Want toe ek hierdie lees, het iets in my hart wakker geword. Jesus sê in vers 26, ek het u naam aan hulle bekend gemaak. Hoor wat sê, hy sê, Vader, ek het u naam, Jahwe, aan die name van God, ek het u naam aan hulle bekend gemaak. En dan is daar 'n gevolg. Dan is daar iets wat daarop volg. Sodat die God se liefde vir Jesus in ons kan woon. Hy sê, ek het die naam bekend gemaak, dat hulle my net so lief sal hê, soos wat u my het. Hoe lief het God vir Jesus? Hoe lief het God vir God? En dan sê hy, daardie vermoë om vir Jesus so lief te wees, is in ons ingestort. En dit word in ons aangevuur of geopenbaar of 'n realiteit gemaak soos as God se naam, sy name, wie hy is, leer ken. Weet jy, dis nie nodig dat ons as goeie gawe Christene rondloop en onsself kruisig, ek moet vir God lief wees, ek moet vir God wees, ja, ek is vir Here lief, is ek lief genoeg vir hom nie? Ek het vir jou vrymaak in die nuus. Jou persoonlikheid is nooit sterk genoeg om vir hom lief te wees die hele tyd nie.
Jou intelligensie is nie groot genoeg nie. Jou energie is nie genoeg nie. We need God to love God. En dan sê hy, daardie vermoë is soos 'n put waaruit ons kan drink, is soos 'n fontein waarby ons kan stil staan. Dis soos 'n kragbron, 'n elektriese prop waarby ons kan inplak. Die vermoë om God lief te hê, vir Jesus lief te hê met God se liefde. Hoe meer ek en jy verstaan wat is God se name, hoe meer kan ons die liefde ervaar wat God vir Jesus het in ons harte. Ons het hierdie week gemediteer en ek wil jou nooi om asseblief Vrydag aand, as jy dit nog nie gedoen het, in die woordmeditasie by te woon. En as jy dit op 'n stadium gedoen het, dalk nog saam met ons, saam met Kirk Bennett, en jou knie het lam geword en die elmboog het opgehou, begin weer. Doen dit weer. Daar is niks wat so diep is, soos om toe te laat dat ons op God se woord mediteer en Heilige Gees sy woord aan ons binnekant oopbreek nie. En daar is 'n groot verskil as jy tot nou nog nie woordmeditasie gedoen het nie. In die eerste plek, dis nie oosterse iets nie. Meditasie het nie by die Chinese begin nie. Meditasie het by God begin. Josua 1 vers 8, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê. Dit was God se idee. En daar is 'n verskil tussen Bybelstudie en meditasie. Albei is verskriklik belangrik. Jy het albei in jou lewe nodig. Maar die een steek 'n vuur aan die brand. En die ander een kan op daardie vuur bou, maar as jy dit omruil, as die vuur gewoonlik bietjie missie. Woordmeditasie kom steek 'n vuur aan die brand, en Bybelstudie, as jy dieper gaan oor dit wat God geopenbaar het en die ordentlike Bybelstudie metode wil gebruik, dan grawe dit dieper en dis goed vir jou en jy groei daarin. Maar dit is so belangrik. Ons het gemediteer by Johannes 14 vers 13 tot 14. En ek gaan dit vir julle uit 'n paar vertalings uitlees. Kan ek vir jou geheim deel? Dit is nie geheim nie, want ek het dit al baie gedeel, maar kyk, ons maak wat 'n geheim is. As jy teologie swat in die NG Kerk, dan doen jy eerste en tweede jaar Grieks en eerste en tweede jaar Hebreëus. Maar ek vertel jou geheim. As jy oor iets in die Bybel worstel en jy gaan lees dit uit 3 of 4 of 5 vertalings, kom jy 99,5% by dit wat Grieks en Hebreëus vir jou kan wys. So dit is goed om na verskillende vertalings te gaan kyk. Eerst is die 83 vertaling. Wat julle ook al my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets vra my naam, as julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Wie is aan die woord hier? Jesus. Kan Jesus lieg? Kan hy enigiets sê wat onwaar is? Enigiets? New King James. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask, kyk vir hierdie woordjie, anything in my name, I will do it. Anything. Die boodskap, hoe gaan julle dit regkry om meer te doen? Om met God te praat deur middel van gebed gaan julle baie help. Dis om te vra, ek sal vir julle gee wat julle vra, maar dan moet julle dit vra in gehoorsame afhanklikheid van my. Want julle, as julle so vra, sal ek dit gee. Dan sal julle dieselfde wonderlike dinge as ek doen. Die gevolg sal wees dat God so deur my toedoen vereer word. Amplified. And I will do whatever you ask in my name. Wat staan nie? As my representative, as my verteenwoordiger. This I will do so that the Father may be glorified and celebrate in the Son. If you ask me anything in my name, as my representative, I will do it. New Living Translation. You can ask for anything in my name, and I will do it. So that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name, and I will do it. Is jy al oortuig?
Het jy al die woordjie, anything, alles, enigiets, het jy het gehoor? Ok, kom ek lees nog 'n vertaling, julle reageer nie, gaan aanhou, daar is so 20 vertalings oor, want julle wil nie vir my praat nie, ek jokkaas net een vertaling oor. Passion paraphrase, for I will do whatever you ask me to do when you ask me in my name. And that is how the Son will show what the Father is really like and bring glory to Him. Ask me anything in my name, and I will do it for you. En al die vertalings, sonder uitsondering, sê, wat julle die Vader ook al vra, die Passion Translation paraphrase en die Amplified gebruik die woord, whatever. Die Living Translation, anything, wat jy ook al vra, enigiets wat jy vra, wat jy ook al vra, sal die Vader vir jou gee. Dit staan in die woord. Die woord is waar. Weet julle dat baie van ons so bid? Ons bid vir iets, en as dit nie gebeur nie, sê ons, dit was nie God se wil nie. Jy weet, jy hoef nie eers nie Jesus te glo om so te bid nie. Jy weet, dit is 'n gebed wat absoluut geen geloof en geen gesag dra nie. Totaal na. En weet jy, hoekom bid ons so? Want ons is in die meeste van die tyd, en as ek op 'n liddoring trap, ek sal eers op myne trap. Ons is die meeste van die tyd, doen ons nie die moeite nie, ek probeer dit nou sag stel, om eers uit te vind wat God se wil is nie. So antwoorde, ons het gelees, enigiets wat ek wil hê, kan die Here enigiets vra en sal dit vir my gee, het ons dit gelees. Ek weet jou godsdienstig en my godsdienstige teologiese skop nou 'n bietjie. Varkies kop te mekaar. Maak dit prakties. Kan enige een van ons wat hier is vanaand, en wat luister, enige Christen, kan ons die Vader vra vir gawes van die Heilige Gees, en hy sal dit vir ons gee? Ons kan. Ons doen 'n profetes om God se stem te hoor op woensdaande, en ons het in die troonkamer ingegaan. En ek gaan in die troonkamer, en die Here wys my 'n klomp geskenke wat lê, so op die spierwit vloer. Toegedraade pakkies, vierkantige pakkies met blink strikke, baie mooi. En ek weet sommer in my hart, dis die gawes van die Heilige Gees, en ek gaan nader, en ek sien almal wat daar aand hier was, dis net so bodes, is almal van ons wat in die Here glo, ek sien almal se name op hierdie pakkies, en ek besef, en op elke pakkie is almal se name. En weet jy, daar skop my godsdienstige teologiese brein in. En in my kop verander ek die prentjie. In my kop krap ek so tussen die pakkies rond, en daar is Marie se naam, en daar is Marie se naam, by 2, miskien 3 pakkies. Want godsdienst het my kom leer, ek kan dalk 'n gawe of 2, ek kan nie vir enigiets vra nie. Die woord gawe beteken geskenk. Godsdienst kan vir enigiets vra, so, ons kan dit vra, julle stem saam. Kan ek die Here vra vir genesing, en sal hy dit vir my gee? Ons sê ja, party ouens sê stadig ja, want jy het al vir iemand gebid wat huis toe is. Maar ja, genesing is ons erfporsie. Kan ek vir hom vra om vir my te sorg? Ja, as ek kan. As ek by 'n plek is waar ek dit doen wat my hande vind om te doen, of ek nou baie goeie werk het, of tussenwerke is, maar ek doen wat my hande vind om te doen, ek sit nie in die son, speel my tone vir 3-6 maande, en ek probeer nie eers nie, dan kan ek God vra. Hy is jou goeie Vader, en hy sorg. Hy sorg, weet jy, partykeer, as spinners rek iemand is tone, sorg hy nog steeds. Volgende vraag. Ons het gesê enigiets, kan ek die Here vir 'n Porsche vra, en hy sal dit vir my gee? Nou sê Wynand agter, ek hou nie van 'n Porsche, nie is nie 'n Ford nie. Maar in elk geval, kan ons die Here vir 'n Porsche vra, en hy sal dit vir ons gee? Waar is jy? Niemand sê nee nie, niemand sê ja nie. Nou, maar ons het nou gesê enigiets.
Ons moet besluit wat ons glo of nie glo, en ons sal nou daarby uitkom. Kan ek hom vra vir 10 miljoen rand, en dit sal môre my bankrekening wees. Julle, ons het nou net gelees, enigiets. Nou skop hier godsdienstbreine van ons in, maar kom ons kyk. Die Bybel het duidelik vir ons gesê, ons het een vertaling na die ander vertaling gelees, dat julle nie kan sê, ons verdra die Bybel nie. Wat ook al, of enigiets, whatever, anything, ek kom vra, sal hy vir my gee. Nou moet ons besluit, is die Bybel waar of is dit nie waar nie? Is dit nou enigiets, of is dit nou nie enigiets nie? Die gawes van die Heilige Gees het vir ons mooi geestelik geklink, ons het het gevat, en die Porsche nou 'n bietjie, nie geestelik genoeg geklink nie. Kom ons kyk. Jy sien, daar is die tweede deel van die vers. Daar staan, ek aan die Vader, enigiets, dit sluit alles in, alles, enigiets vra, in sy naam, en hy sal dit vir my gee, in die naam van Jesus. Daar is 'n geheim, daar is 'n voorwaarde, daar sê as ek Vader enigiets wil vra, dan moet ek dit doen op die regte manier, en die manier is die naam van Jesus, die naam van Jesus. Maar dit is nou nog makliker. Ek kan Jesus se naam aan die einde van my gebed, amper bietjie soos 'n towerwoord byvoeg, en ek kan nou enigiets vra, dit van daar staan. Daar staan, vra die Vader enigiets in my naam, en ek sal dit vir julle gee, en Jesus se naam is Jesus, God is God, en as 'n klomp name van die Here, as 'n paar name van Jesus, ek vra in die naam van Jesus. Here, ek vra u in die naam van Jesus Christus, dat daar môreoggend 10 miljoen rand in my rekening sal wees. Ek kan nie wag om môreoggend wakker te word nie. Ek steek julle almal vir ontbyt by die hotel môreoggend, kom julle saam. Ek gaan 10 miljoen rand in my rekening wees. Dis die waarheid met 'n verkeerde toepassing. Ons kry die eerste leidraad in die vers net voor waar ons begin lees het. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. Hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. My lewe lank het ek die vers so verstaan, en dit was 100% korrek, en is nog steeds 100% korrek, maar ek het nie wyd genoeg gedink nie, ek het dit verstaan dat Jesus het mense uit die dood opgewek. So kan ons as sy kinders mense uit die dood opwek? Ja. Jesus het duiwels uitgedryf, kan ons duiwels uitdryf? Ja. Maar kom ons kyk bietjie verder, wat het Jesus nog gedoen? Hy het gesê ons sal dieselfde goed doen as wat hy gedoen het. Hy het homself verneder en hy het mens geword. So as hy dieselfde goed sal doen, dan met daar 'n plek kom waar ek en jy begin om minder te word in ons eie ek, sodat hy kan meer word. Hy het onskuldig in ons plek dood gegaan aan die kruis. So die Bybel sê, ek is saam met Jesus Christus gekruisig, as jy ek wedergebore is. Ons het saam met hom gesterf aan die kruis, dit het klaar gebeur. Jy hoef jouself nie elke dag oor te kruisig nie, dis 'n godsdienstige ding wat ons daar sê. Maar jy moet elke dag die posisie inneem. Hy het dit vir ons gedoen. Ons kan kies, elke oggend as ons opstaan, dat ons dood is vir die sonde, dood is vir die eie ek, ons is gekruisig, ons staan in hierdie posisie, ons kan kies om daaruit te leef, of ons kan kies om weer volgens die ou reëls die eie ek te leef. Dis nie 'n posisie wat ek moet verkry nie, die Bybel sê dis 'n posisie wat ek het, maar ek kan kies om nie daarin te leef nie. Ons moet nie goed doen wat Jesus gedoen het.
Die doop getuig ook daarvan dat ons gesterf het saam met Christus. Hy sê ons sal dieselfde goed doen as hy. Hy het verskeie kere, ek is oortuig daarvan, die Bybel noem nie eers al die kere nie. Het hy deernag by sy Vader gekuier en gebed. In die eerste plek omdat dit sy Vader is. In die tweede plek omdat hy sê, ek doen niks wat ek die Vader nie hoor sê of die Vader nie sien doen nie. Omdat hy homself verneder deur totaal afhanklik te wees. Partykeer kuier ons 5 minute, 10 minute. Partykeer is ons kuiertyd die dagstukkie tyd en asseblief daar dagstukkies, Dominee Solly Osterweg het 'n dagstukkie boek geskryf toe ek 'n jong man was in die weermag wat my lewe verander het. So as goeie dagstukkie boekies. Maar weet jy, ek kan 'n dagstukkie boekie doen en die gebed bid wat daar ontstaan sonder om oor iemand tussen die letters te ontmoet. Dis wat Jesus gedoen het. Hy sê, sal dieselfde goed doen as hy. Hy het die evangelie aan mense verkondig. Elke Christen is nie 'n evangelis nie. As iemand dit vir jou sê, dan jok hulle vir jou. Elke Christen is verantwoordelik om die evangelie te deel. Is eintlik so maklik. Dit is eintlik net Jesus storie tyd in jou lewe. Dit is eintlik net om iemand by die werk en die familie te vertel wat Jesus vir jou gedoen het. En hoe kom jy in hom glo, so maklik soos dit? Jesus het in die krag van die Heilige Gees gefunksioneer. Hoekom glo ons moet 'n diploma of 'n graad of 'n sertifikaat of 'n titel hê om in die krag van die Heilige Gees te funksioneer? Ek het eers gemis dat oom Angus 'n doktersgraad gehad het. Maar as Jesus in die krag van die Heilige Gees gefunksioneer het, dan die spotlight, dan hy die eer, wat hy vers sê, hy die aanbidding, hy die heerlikheid, hy die glorie aan die Vader gebring. Hy het nie in die krag van die Heilige Gees gefunksioneer, dat die foto op jou poster al hoe groter kan raak van wie hy is nie. Of om die hoofseunbalkie te dra nie. Hy was nie skaam nie, hy het nie vals en nederigheid gehad nie, maar die krag wat deur hom gevloei het al die eer aan God gebring. Hy sê ons gaan dieselfde goed doen. Daar is daar nog 'n leidraad. Omdat ons kan hom enigiets vra, die belofte is waar. Die belofte is dit nie waar is, en lig die Bybel, en die Bybel kan nie lig nie. Ons kan hom enigiets vra, en hy sal ons antwoord, en hy sal dit vir ons doen. Die tweede leidraad is in sy naam. Verstaan wat die Bybel staan, moet ons so oomblikie ons tekkies uittrek en ons mooi waakskoentjies uittrek en daar in die Joodse plakkies gaan staan, pantoffels gaan staan. En hulle skoene gaan loop om te verstaan wat die Bybel sê. In die Joodse kultuur het 'n naam ontsettende diep betekenis en waarde gehad, heeltemal anders as vandag. Vandag is jou naam Koos omdat ons jou naam moet noem. Jy het 'n naam, jou ma of jou pa het jou naam gegee en ouens noem dit, of jy het 'n bynaam, iemand met jou iets noem. In Bybelse tyd was dit heeltemal anders. In die Bybelse tyd, die tyd waarin Jesus geleef het, die mense wat rondom hom was, het dit so verstaan, die mense met wie hy gepraat het, die mense by wie hy gekuier en koffie gedrink het. Die naam bepaal jou identiteit en jou hele wese. Die Hebreëse woord vir naam is Shem, en dit is nie toevallig nie. Dieselfde 4 letters wat in die Hebreëse woord vir naam gebruik word, in die middel van die woord siel, is presies dieselfde 4 letters.
So die Jode en die Joodse kultuur waarmee Jesus gepraat het, dit was vir hulle soos asemhaling en het nie eers daaroor gedink nie. As iemand jou naam ken, ken hulle jou siel. Dit beskryf jou hele wese, jou gedagtes, jou emosies, jou wil, jou persoonlikheid. Jou naam sê wie jy is. Naam was ook baie keer profetiese verklaring. Jou naam het oor jou gesê wie jy is en wat jy bestem is om te word. Wat iemand eendag oor jou gaan sê. Wat God se wil oor jou lewe is. En baie name het letterlike betekenis gedra. Gekoppel aan iets wat gebeur is toe die kind gebore is. Of profetiese woord, of wat God oor die kind gesê het. Jesus se naam in Hebreëus is Joshua, en beteken, die Here is redding. So toe die engel van Maria gesê het, jy hulle moet hom Jesus noem, was dit 'n profetiese woord oor wat met sy lewe sou gebeur, oor die hoogste prys wat hy sou betaal vir my en vir jou. Sy naam beteken, die Here is redding. Sien dit in Matteus 1 vers 21, New King James, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Johannes, die Bybel naam Johannes, boek Johannes, beteken Yahweh, God is genadig. Simeon beteken, hy het gehoor. Ek dink sommer aan Simeon, wat by die tempel was, die priester wat vir Jesus herken het as 'n babietjie. Hy het vir die Here gesê, Here, ek wil nie sterf voor die Messias gebore is nie. Here, U het my beloof, ek sal nie sterf voor die Messias gebore is nie. En toe Maria inloop met die seentjie, toe hoor hy, dis die Messias, en hy sê, Here, ek is reg, ek kom huis toe. Om te hoor, het gehoor. Maria het my bietjie verbaas, want ek dink altyd aan Maria, wat by Jesus se voete gaan sit het, maar Maria kom van Miriam af, en dit beteken bitterheid of opstandigheid. Josef se naam is, God het meer gemaak, God het vermeerder, of God het bygevoeg. Interessant, in hierdie kultuur, waar die man se rol so sterk is dit baie keer, nie altyd nie, maar baie keer die ma wat 'n naam gegee het. En die naam wat die ma gegee het geboorteomstandighede, drome wat God gegee het, gebede, dat het verklaar wat hierdie kind sou word. Weet julle dat name so belangrik is, dat God mense se name verander het? Abraham word Abraham, vader van 'n menigte nasies. En so baie keer kan ek my in Abraham se skoene indink, en sit ek rondom die kampvuur, en ek sien die prentjie. Die boere was nomades, hulle het getrek van plek tot plek, waar daar weining vir hulle vee is. En baie keer sou een groep by die ander groep aansluit, en hulle sou vir hulle gasvryheid gee, vir 'n dag of 2, of vir 'n aand, hulle sou saam spitbraai hou. Prys die Here lang voor internet of televisie, en hulle so lang stories vertel van hulle lewens. En as hierdie manne nou rondom die vuur sit, dan sal hulle self eers voorstel. Onthou nou wat ons nou gesê het, jou naam verklaar jou hele pedigree. Jou naam sê waar jy vandaan kom, wat jy op pad is en wie jy is. En dan sit Abraham as die gasheer om hierdie vuur, en hier is net iets wat ek in my verbeelding beleef het, hierdie teks staan nie so in die Bybel nie. Maar het moes so gewerk het. En hy sit om hierdie vuur, en hy sê, my naam is Abraham. En almal weet dadelik wat dit beteken. Dit sê, jy is 'n geseënde van God, want jy het baie seuns. Jy het baie seuns. Abraham beteken, jy is baie geseënde, Here. Van menigte nasies. En dan
gesels hulle 'n stuk verder, en almal sal hulle sal voor, dan sê hulle vir Abraham, waar is jou seuns? Jy kan jouself verbeel, want hy by die kampvuur opgekyk na die sterre, want God het gesê, so baie soos die sterre, en hy is 80 jaar of 90 jaar oud. En dan sê hy, my naam is Abraham. Ek is die vader van baie nasies. Van God het so gesê. Jakob. Wie van julle weet wat beteken die naam Jakob? Hy wat met God worstel. Interessant, as jy gaan lees in verskillende bronne, dan is daar baie bronne, nie almal nie, wat sê toe Jakob met die engel geworstel het deernag en gesê, ek gaan nou nie los voor die Messie nie, dat dit 'n verskyning van Jesus Christus in die Ou Testament was. Nou, ons kan dit net raai op gevolg van 'n klomp goed, maar interessant, Jakob, hy wat met God worstel, en hy met God geworstel het, verander sy naam na Israel. Ekskuus tog, Israel is hy wat met God worstel, nie Jakob nie, Israel. Simeon, Jesus verander sy naam, en hy sê vir hom rots. Hy sê vir hom, Simeon, Petrus, jy is die hoeksteen. Nie jy is persoon soos die Rooms-Katolieke Kerk sê dat jy heilige is nie. Die openbaring wat jy gekry het. Die openbaring wat gesê het, Jesus Christus is die Here. Onthou julle, Jesus sê vir hom, mense het dit nie vir jou geopenbaar nie. God het dit vir jou geopenbaar. Hy sê vir hom, op hierdie rots, op hierdie openbaring van wie ek is, sal ek my kerk bou. Sal my kerk gebou word. Naam het ook na jou sosiale groep of jou familie verwys. Ek is die seun van Josef. Ek is Jakob, seun van dit. Dit het gesê wat wie jou familie is. Inteendeel, dit het baie gesê, want as jy uit 'n sekere familie kom, dan het jy 'n verbond, 'n bloedverbond gehad met daardie familie. So ek moet weet wie is jou familie. Soos Lot met Abraham. Want as ek aan Lot raak, om elke hoe droog, dan raak ek aan Abraham. Want dis die familie waar hy vandaan kom. Dit gewys, jy behoort in 'n familie, 'n stam of 'n plek. Ek wil gou vir jou vra, as ons dan sê, ek en jy wat die genade ontvang het om wedergebore te wees, om seuns en kinders van God te wees, het jy ooit gedink wat beteken dit vir jou? Uit watter familie kom jy? Wie is die pa wat vir jou sal opstaan? Wat is die onuitputlike bron waaruit jy kan leef? Jy kom uit jou familie. Jy is wedergebore in 'n nuwe familie. Jy het 'n bruidegom. Jy het 'n pa. Hierdie was my baie interessant. Ek het baie oor jare al hierdie name gelees, maar nog nooit hierdie ontdek nie. Daar's geloof in die krag van die naam. Ek het dit prakties ervaar, en ek het in die praktyk ervaar, daar's 'n stuk waarheid daarin, maar ek het nie geweet waar dit vandaan kom nie. Om iemand se naam te ken, beteken om mag oor hulle te hê, of insig in hulle wese, hulle hele wese. As jy hulle naam ken, weet jy wie hulle is. So baie keer as mens bevryding doen, en iemand was om een of ander rede, is daar 'n redelike sterk demoniese werking. En baie keer is daar 'n bietjie van 'n stoei vir 'n paar minute. En ek in die praktyk ondervind die oomblik wat 'n demoon sy naam vir jou sê, is sy krag gebreek.
En ek doen dit nie baie nie, want het is gewoon 'n bietjie 'n fight, want hulle weier alles. Dis 'n laaste ding op die aarde wat hulle wil doen, is om hulle naam te sê. En ek het besef, iewers word hulle ontmagtig. Want om iemand se naam te ken, is om gesag te hê. Dis waar die gesag in die naam van Jesus vandaan kom. In Jesus se tyd was jou naam profetiese woord oor jou lewe. 'n Skakel met God se beloftes, 'n band tussen God se beloftes oor jou lewe. As Jesus dan vir ons sê dat hy sal vir ons enige iets gee wat ons in sy naam vra, dan sê hy vir ons, ek sal enige iets vir jou gee wat jy vra wat in lyn is met my karakter, met my persoonlikheid, met my gedagtes, met my wil, die Bybel, my woord. Enige iets, sonder uitsondering wat jy vir my vra, wat in lyn is met my woord, met my karakter, sal ek vir jou gee. Enige iets wat jy my naam vra, wat my naam staan vir wie ek is. Enige iets. Hy sê, ek is die waarborg. Hy sê, ek het die check geteken. Hy sê, ek het die testament geteken, ons noem dit die Nuwe Testament, 'n nuwe verbond. Ek het dit geteken met my bloed aan die kruis, en my stempels daarop. Enigiets wat jy vra, wat in lyn is met my woord, met my wil, met my karakter, met wie ek is, enigiets sal ek vir jou gee. Sy naam, wie is hy? Hy sê enigiets wat jy vra, in lyn met wie ek is, my karakter, waarvoor ek staan, my hart, my woord, die kruis. Enigiets wat in lyn is met die kruis, sal ek vir jou gee, enigiets. Hoekom dink julle, sal die duiwel meer moeite as enigiets anders doen, om my en jou weg te hou oor die Bybel uit? En as ons in die Bybel kom, om het so teologies te maak, dat ons dood verveel, en ons nooit die man tussen die letter ons ontmoet nie. Want hoe kan ek en jy vra, hoe weet ons, hoe het ons selfvertroue, hoe ken ons die kontrak, hoe weet ons waarvoor geteken is, as ons nie in die woord is nie? Hoe kan ons met 100% sekerheid iets vra, as ons nie die woord, en jy hoef nie die hele Bybel te ken nie, maar as ons nie begin om in die woord te kuier nie. Hy sê, ek staan pa, ek aanvaar verantwoordelikheid, jy kan my enige iets vra, enigiets, en ek is die ja en die amen daarop. Ek staan vir my woorde, ek staan vir dit wat ek gesê het, ek staan vir dit wat die Heilige Gees in die Bybel laat skryf het. Al wat oorbly is, ons moet vra. In die normale lewe is daar vir party mense wat dit maklik is om te vra, en party keer word dit te maklik, vir geld of kos of wat ook al. En daar is al vir ons wat dit moeilik is om te vra. Is nie wat ons oulik is nie. Is nie wat ons meer as genoeg het, die meeste van die tyd nie. Is baie keer omdat ons skaam is. Ons is skaam om God enigiets te vra, want ons kyk na ons eie lewe, wat ons reg kry en nie reg kry nie, waar ons vandaan kom, wat mense oor ons sê, wat ons oor onsself voel, en dit kwalifiseer my om te vra of nie te vra nie, en as ek na my eie lewe, en al die goed wat ek reg kyk, dan loop ek die meeste van die tyd weg, want ek is te skaam om te vra, want ek was nooit veronderstel om na myself te kyk nie. Ek en jy vra nie oor wie ons is nie, maar oor wie hy is. Ek en jy kan vra nie oor wat ons reg of verkeerd doen nie, maar oor wat hy aan die kruis gedoen het. Oor die prys wat hy betaal, die hoogste prys. Ander kere is ons eenvoudig trots. Ons wil nie afhanklik wees van enigiemand. Ons leef ons lewens so sonder om te erken, leef ons lewe so van God ook.
Jare terug het ek in 'n gesprek met kollegas gesit, en hulle het gesê, die Here verwag van ons om groot te word. Ons hoef nie meer alles van hom te vra nie, ons kan mooi self besluit. Weet jy, dis presies die teenoorgestelde wat die Bybel sê. Die Bybel sê, as ek en jy nie soos kindertjies word nie, sal ons niks by God kry nie. As ons by 'n plek kom wat ons elke asemteug besef is, dis sy genade, Daddy, ons is afhanklik van die, Daddy, die mening maak saak. As ons nie so toe groei nie, groei ons nêrens heen nie. Ek sal vra as ek nie meer self 'n plan het nie. Jakobus 4 vers 2 tot 3. Julle wil dinge hê, maar kry dit nie. So baie keer lyk my en jou gebedslewe so, as ek dit kry, is dit die Here se wil, as ek dit nie kry nie, was nie sy wil nie. Dis 'n lieg, jy kan nie so bid nie. Julle wil dinge hê, maar kry dit nie, en wil dan moord pleeg. Julle is so jaloers op ander man se goed, en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle rusie en baklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. En as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerdelik bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes hê. Maar kom na die Here toe, en ek het 'n klomp goed wat oor maar gaan. En dit mag oor maar gaan. Ek is sy seun, hy is lief vir my, hy het 'n welbehaag my, hy het 'n welbehaag jou, en ek mag my hart met hom deel. Maar as ek dan vra, as ek klaar my hart gedeel het, dan vra ek in sy naam, Daddy, is hierdie goed vir my? Daddy, bring dit eer aan u. Daddy, wat dink u? Wat voel u? Ek het nog gesê wat ek voel. Wat voel? Jy sien, my pa, my dad, jou pa is nie spiteful nie. Hy gaan nie vir jou sê, nee, jy wil chocoladekoekie, vreet brood nie. Dis nie ons God nie. Dis nie ons God nie. Ons kan ons hart met hom deel, en dan vra ons sy opinie. Vra ons, Heer, wat dink u en wat wil u hê? Onthou om in die naam van Jesus te vra is, ek het een keer die boek van hom Kenneth Hagin gelees, en ek dink ek die boek verkeerd geïnterpreteer, want dit is nog steeds baie goed. En die boek se naam is In the Name of Jesus. En ek was 'n student en ek het dit geïnterpreteer, en ek dink nie dit is wat hy skryf nie. En ek het ewe skielik soos 'n towerwoord vir enigiets gebid vir die goal wat ek wil hê, dan sê ek in die naam van Jesus, dan glo ek moet dit kry. En prys die Here, ek het nie die goal gekry nie. Dit is nie 'n towerspreek nie. Dit is iemand tussen die letters. Dit is 'n verhouding. Ek hoef nie die hele Bybel op my kop uit te ken nie. Ek kan die Bybel begin kuier, en dit wat God daar beloof. As daar staan, Jesus Christus se wonde het vir my genesing gebring, dan is dit die ja en amen, hy het geteken, hy is die alfa en die omega, en ek kan dit vir myself vat, of kan dit nie vat nie. Johannes 14 vers 13 tot 14. And I will do whatever you ask in my name as my representative. Ons is verteenwoordigers van hom. Het jy al gesien as jy, ons het 'n uitreik by Buffelspoort. En by Buffelspoort was daar's ek dink 200, ek lieg oor die getal, ek sien doodseker nie. As jy hierdie kyk, sorry. Daar's 'n klomp mense wat daar werk. En weet jy, as hulle rondloop, dan het hulle klere aan, en boop hulle klere staan daar ATKV. Geborduur of geskryf, van die skoonmaker tot die bestuurder. Want hulle verteenwoordig 'n maatskappy. Almal kan sien hulle behoort in daardie maatskappy. Hoe lyk die lewe rondom ons as ons hom te verteenwoordig? Begin van die eeu is daar man se naam is Reesels. Hy kuier so 'n dad dat as hy by 'n stasie afklim en na 'n afspraak te loop in Londen, lank voor internet of plakkaat en niemand weet wie hy is nie. Dan kom die mense na die stasiemeester toe, sonder dat hy 'n woord gepraat het, sonder dat hulle ooit sy gesig geken het, en hulle vra vir die stasiemeester,
Wie is daar die man wat saam met God wandel? Smith Wigglesworth kuier so in die Bybel, dat hy op 'n trein sit, en vir dieselfde tyd is Ries, dink is 'n paar jaar verskil. Waar is vol, dis nie die luukste slaapwa nie, maar baie mense cattle trein, soos die vliegtuig se cattle klas. Dan maak hy sy Bybeltjie oop en hy lees vir homself. Hy preek nie vir iemand nie, hy lees nie vir iemand nie, mense herken hom nie. En na ruk begin mense uit die stoel uitval, begin huil en hulle sondes bely op die grond. Want hy verteenwoordig die maatskappy. Ons is aangetrek, jou klere wat jy dra is die regverdige dade van Christus. Hoe sal die lewe rondom ons lyk as ek en jy 80% fokus op ons regverdigheid in Jesus en 20% op al ons foute? Maar jy vind dat dit omgekeer. Ons fokus 80% op al ons foute en dan bestaan nie 20% nie, want ons voel nooit regverdig en vry nie. Sy naam is Geneesheer, Vertrooster, Redder, Immanuel, Bruidegom. Ons het toegang tot die Vader. Vra enigiemand wat die laaste paar jaar saam op 'n plumline was. En partykeer nie altyd nie, partykeer is daar demoniese manifestasies wat 'n bose gees deur iemand praat. En partykeer as jy met die ding besig is omdat die wettige reg nie weggegee is nie, dan kom daar 'n koggelgees op. 'n Ding wat vir jou begin lag in jou gesig, al gebruik jy die naam van Jesus. En as jy lank genoeg stoei, want die woord is waar, dan gaan hy weg, gaan hy uit. Maar weet jy, was baie meer